ده دمکی دا که نتوانی گرتی حکومت و اپوزیسیون سوریه به ریگرتنا لدرباسکرنا آلیکاری مروی با هرم اردهجا کجرا مهابوری تاوان بارده که رونشتوان وان هرمان باجا هری گران دادن و دوان نیرین دجوار دا بهیوی و به آلیکاری دمینن. عفرین یک جوان جهانه که راستی ویرانی و زیان مزن هاد. جبو آگاهی داوی لدور روشن نهاية خلق عفرینه و پیوستین وان اندام انجمن خوجهیه عفرینه برز آزاد عثمان عفرینه بریا سکایپ بمرایه دم باش کک آزاد روشا خلق عفرینه پشتی بهتری مهکج عرضهجان چاوایه دم باش بی براستی یعنی ام گلک غمگینن تشتی بیه یعنی نزدیک 1000 کسی جان خود دا یعنی روح خود دا و بریندار جی نزدیک 3000 بریندار هبی لأف ما ها در بس بی یعنی آنها هنکی هم دبیجن یعنی وضع پیشتره گلک منظمان دولی یا محلی یعنی سیویل هاتن آلیکار کرن شغل کیرا یعنی آلیکاری خارن و چادر یعنی انها یعنی پرانی آوا بی یعنی جبو لأنها تشتي مازن تخواستن جمع أو يعني خانية هدمي جارك جاركدن إعمار ببي يعني جاركدن ورن أفاكرن أبجي أم نزان كينج يعني أبجي جمع مسترة يعني براستي أم مجلسين عفرينة أم نكون كوركي وأنا بكن أم هيفين إنه دولة المزن دولة المزن ما رأي كور بكن كم كنا بنجاركدن وخاننا بيشتين أنا ياري وري خارنة دا وری آوه و کهربه یعنی پرانی حاضره یعنی حاضر بی و خلق دبه لتشتین ها باشه که آزاد اف آلیکاری بحث واند کی بهتر در آلی ترکی را در باس بونه ند آلی ام بویژن دری رژیم را و آلی رژیم را نوای بله گیج دری ترکی در باس بین بله اف رخصتن گریدایی به ام بویژن ترکیه بخونه رخصتن نافخوایینه چاوکاری بون در باس بون یعنی همی به آلیکاری ترکیه یعنی جی رخصتن دن ام ببیجن در وید سلاطه ترکیه در باس بون نه او تشتی بیو وقتی هجادن بیو نافلکر استجابه طارئه یعنی او وضعکی استثنائي بیو جبروه گلک منظمات يعني منظما يعني وكجي او منظمه برزاني او جهات آلیکار کرد مرا ما حتى نها بردوام منظما ألماني هناك آلیکار شاندن ل هناك كوري شاندن ل براني عربا يعني قطرية شان سعودية شان يعني قالك دولات عرب وهناك دولات أوروبية جي وان جي آلیکار كر لبرستي ام دبي با آلیکاری ما هيفي بيجي ماستر بي انا او يعني جيشتن لحتى وان هاجي كيك ازاد ببور از خفتنا تدبرم يعني هناك قالك خلق ام رابور دا دبينن كو خلق غازنا دكن كو نداد منديد بلافكرنا آلیکاریان ده هي يعني هناك آلیکاری باش دگن وان هناك حتى نا بي آلیکاری مانه از بحثا نتنه ناف باجار عفرين دكم حتى جندريس و هن نافچين دنجي اف یک چاوایه یعنی خلق چما واگاز جان دکن يعني برستي افجي يك مشكلان مازن يعني هناك آلیکار دگينه هناك ناگينه جبر يعني دبيجن يعني او تشتي مركزي تنا يعني ام هيفي بين لجناك مركزي تشبه او مجلسن او محكمان كونبن آلیکار بكن لبرستي وتشتو دران كد جبر تشتي بيه يعني جماع امكانيات ما مستر بيه وما تجاري حاضرتي ناكل يعني كاسي حاضرتي ناكل يعني دفيدا راستي نحقها يعني هناك دقينا هناك ناقينا وامشي محاولات كان يعني مدبين يعني انهم جداول شيء كلمه كوغات تدخل حتى شتي حاضر دكن يعني قام كانوا براستي بخلكي جينا يعني باشا مرحله دار بتوين مرحله اي تشتر بباشتر بله كاك ازاد يعني خلق قالك دبيجن كو اوانا يعني چادرن هولدن كون چادرن لبر مال خو واكنج برد ترسن كو دوری مال خو که دزین چه به دبیجن دزین چه دبی مال و ملکی وانت دزین یعنی ام ببیجن او گروپن کلو هرم کنترل دکن ام ببیجن وان ناپارزن هونجی تبخوجی اندام هفپیمانی اپوزیسیونی یعنی دوی درباره ده هون چه دکارن بکن که خلق براستی به امان و سلامتی بحثه يعني او براستي مشكله كان انها يعني عرض حتى انها ده حازي يعني هجدن هنا هي حرق اداره كامله يعني فاس بها بيات دهوب شمس سي
يعني خلق ناويرد مالت خود خلق هم جترسي حاجندنه وهم جترسي دزيه رجي بروستي يعني مساحات يعني عرض مزن عرض عفرينه وبوجارات عفرينه قندوم مزن يعني مارو كنترول كي يعني هنكي زحمته امنها دبي شرطه عسكري شرطه بوليسي عسكري او نها بلد دبي او جي بروستي يعني جوفن بوش شادكي هدي فراتر دبي يعني السيطره زياده دبي باشا خلق دبي او بخو او شرطه عسكريه كنت بحث وان كي او دبي او بخو سدا من هناك تنقايش خلقي راتشيتكن نو ايه كرنا بروستي يعني تنقاي كرنا شرطه عسكري من او شربانه فصائل هناك يعني زحمتي كرن لشرطه يعني مؤسسات جوان تشيتر لبروستي فوضى يعني عم تجد بيزن يعني انه فوضى عم دخوزن يعني كنترول بي بس يعني هيك زحمتي تاعي بله آزاد عثمان اندام انجمن خوجهیه عفرین تجباجر عفرین مرا بو سپاس جبه و بشتار بونی بمین خوشیه